Ruska nacionalna garda sprečila je teroristički napad u Kijevskoj oblasti, na mestu gdje je deljena humanitarna pomoć. Tokom patroliranja, vojnici Ruske nacionalne garde otkrili su improvizovanu eksplozivnu napravu, pored mesta gdje je deljena humanitarna pomoć stanovništvu u jednom od naselja u Kijevskoj oblasti, prenose ruske agencije. Kako se navodi, vojnici su blokirali područje i evakuisali stanovništvo. Demineri su utvrdili da je improvizovana eksplozivna naprava napravljena od artiljerijske municije kalibra 152 mm, navodi Interfax. Eksplozivna naprava je bezbedno uklonjena i podela humanitarne pomoći je nastavljena po planu, navodi se.